جنوی من او آنا مناسبی نه خلیگانی میره خلیگانی موافقی طلب ورزش جنوی من خب خوندای سانتا فی وریانتی امریکایی افتادیم برای شما حالت خوشرو نو زده باردارو زدگی نداشته است سه قطره است باردارو حالتش خوشرو سالش 2017 حجتش باردارو سالم سالی 2017 موتور 3.3 است خریدارو باشید مرحمت کنید سراچنی فروخته میشه در این ماشین چمو نرخش هم نرخ بهترینه نرخ باردارو 165000 سوم گفته ایستادگیدان برای شما سراچنی 159000 سوم روزی کردیم نمرش هم پدرگاه 7788 باردارو به حد سیجک خوشراک است باردارو مکس کروزش میشد سه قطره است باردارو برای سیمینی بهترین وریانت چور دیسک بالونش نپانا کلوفش هم توزک است باردارو یگون جاش یگون چی کار نداره باردارو دیدید نه چی خوشراک است حالتش بهترین است بای گفته باردارو این خیلی مشکل گویی میشه سالن میبینیم موزی استوپش هم ببینید باردارو استوپش هم کامپیوتر دیزاینشون دیگه خیلی خوشراک است از سالش نواسخینه سالن تو زاک سفیدک سالن رفتگی نه سیم قطارش هم شده که خوشراک است چی داره دیگر با این ماشین سازی میبینیم باردارو سیدنیش لیفت روشنایی سیدنی لیفت 2017 گفتم 16 ماه آگوست است باردارو این کلا زنید بینید کنید 19 گفته سالم زدگی نداشته سیدنی لیفت گورنی رژیم واجدی باردارو 159000 میل پرابگ داشته است یا بورسا ویدیت کنیم کنی اشیف کوش مراد انا مولتی رول 200 کلیمات کنترل باردارو коробка автомат монитор задний камера дорад خیلی است نباید جنوی من مرحمت کنید اینجاشون مبلاشون خوشرو است لباویشون ترشین ندارد یابوده اشیب قدرات اشیب کوشه دیدن در کار خیلی است نباید جنوی من مرحمت فکرتون نایسید لایک فراموش نکنید با کانال افتا دو بایت جی باشد از کانال ما باز ماشین ارزان دسترس باوری دارم که پیدا میکنید باردارو تشکر زیاد نه بای است من دوستداران لکسوس جی اس 450 گیبرید مرحمت تماشا کنید سالی 2013 وقتی بهترین امریکن که با این باردارو ماشین پولی بودیکیت کرده این سالی 2004 میشد 18 19 میشد خلاص دیگه که باردارو بودیکیت کتی هستین خودش 2013 موردش خیلی نمیشد خب گیبرید موتور 3.5 کتی باردارو تنیروفکا وجتوش تو سال 2025 داد خطا نکنم که اگه 8 ماه 9 ماه دیگر باشد خریدارو مرحمت سراچنا 179000 سوم نرخ معامله دارد ارزان کرده میشد گیبرید دیسکچوش ببینید چه خوشراک است باردارو راست خودشون هم البته که کم بشد گیبریده جی اس 450 باردارو چه خیلی است باردار جون ما مرحمت کنیم هست خیر دارو ماشین که خوشراک است نکی ماشینی بهترین است باردارو 1422 سوپ سالن سیاه باردارو کوژنی سالنش در حالت خوب مرحمت پیشش هم میبینیم داتچ فلیپر زون دارد سیدنی لیفت پایمت سیدنی دارد باردارو وین کد زنید بین 2013 گفتیم برای 12 6 ماه بس بهتر است خوب باز چی دارد ببینیم کنیم مانیتورشون کلان خوشرو میشه که جیس اباگری سیدنی وینتیلاتسیا سیدنی کوژنی رول مولتی رول لیپستوک چوش هم بس باردارو 279000 کیلومتر پرابگ اشیفکا ندارد نه حالت سلامش دیدید اباگری سیدنی وینتیلاتسیا سیدنی سی رژیم واژدنیا همش هست کار میکنه این جوستیک چوش ستارسوب الکترون روچنیک климат контроль خلاص همه چی دارد خیلی از باردارو مرحمت هست خیر درست سراچنا 179000 سوم باز معامله دارد ارزان کرده میشد بیاید از نام کانال ما گپ زنید فکرتون نکنید لایک فراموش نکنید با کانال افتا دو بایت جی میشه بای است باشید برای من انا شما تماشا کنید دوستداران لکسوس RX 400 پدرکلان لکسوس به دست نکنید باردارو 158000 سوم باور کنید باید عذاب سودا کرده موندیم راست دیگه 160000 رو خیرش شده ایستادم میگن اصلا 50 قدم ندادیم حالتش نکی باردارو خودتون نگاه کنید چه خوشراک است حالتش بهترین حالت باردارو همین نرخش هم نرخ بهترین انا سروچنی از باردارو کمتر معامله البته که دارد بیاید از نزدیک تماشا کنید سودا کنید ارزان کنید مخفوف کنید گیرید باردار جون نمرش هم خوشراک است باردارو 400 گیبرید موتور 3.3 میشه باردارو سالش باردارو 2009 گفته ایستادن سالن وجود سالن تنیروفکا همه چی داشته است 4 دیسک بالون на панавку фош тоза сафед трех компаний есть باردارو اخیرش نگاه کنید 22 21 RX 400 گیبرید این کداش هم زنید ببینید باردارو باید زدگی هم داشته نداشتگی باشه خیلی است باردارو قیمت است یا نه 158 میگن با خودمون معامله میکنیم ارزان میکنیم استیسونا سوال نگاه کنید چقدر توزیع خوشراک است یکی باردارو ماشین چه به حد خوشراک است برای همین نرخ قیمت سیدنی لیفت پامت سیدنی اینجاش نگاه کنید چقدر توزیع خوشرو زین کد باردارو 2008 11 ماه بله 2009 حساب میشه باردارو سیدنی لیفت کوژنی رول مولتی رول پرابگش
пробегаш 227,000 мил. Ошибка надурад умма бардор. Гибридош хушру кор карда истадаст. Монитор, задний камера, обогрев сидений, вот салонаш тоза косникина. Марама бардора ина бай аст машинча. Срочный фруктан шад успет кунед. Чхел аз бардар жумо ягон майда расход надоштаст, нахуда шумо фрестадаги фақат машинча ҳай мекунам фрестадан. Ҳуҷҷатошо гуфтем ҳамаш солома. Ҳолаташ на бай аст. Чхел аз бардаро чӣ фикр дорид арзанда бошад ё не? Ба дӯстон ҳатман равон кунед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз машина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром автодобай теҷи. F10 тамошо кунед. Соли 2016 рестайлинг дастана F10 чемо. Машин Корея, мотори 2.0 дизели, мотори GC, мотори майда бардаро. Айн пакет проедишн бардаржано, олаташ бисёр хушбак аст. Срочни фрухта баша, нарха нигоҳ кунед чанд пул фрестодам бардаржанои ман. 215,000 сомон мегӯям, боз муомила доштаст бардаро, арзон карда мешавад мегӯям. Хайрдоро бошед, марҳамат, не срочни. Боз муомилаи хушрӯ дорад, биёед аз номи канали мо гап занед бардаро. X-Drive аст, овозои мотораш ҳам бисёр пасти хушрӯ, баъд оригинал Н пакет мешавад. Н пакет аст бардаро. Дискаош балонош дар ҳолати хуб аст бардаро, дискачош ҳам дискои флаш мешавад, балонош нафана, 5 камерага машин. Ба кабинкош Batman дарош ба давочик даст бардаро, давочик надорад проедишн, давочик задагидем. Бошан нигоҳ X-Drive. Насадкои акраб привишкати бардаро. Гозефош тоза хушрӯ. Машина қимат гирифта гирдиан чанд сол пеш. Проедишн, ҳолати салони ҷигари бардаро, ина ҳолати салончош бардаро. Н пакет Ахибош бардаро климат контрол задний обогрев дорад, 4 без ключевой доступ, давочик дорад, сиденье лифт, поймать сиденье бардаро. Ана инҷа удержание полоса доштасу, проекция дорад бардаро, двухзонный климат контрол, штокош бардаро, штокои LED аст. Хуб, 3 режим ё 4 режим дорад бардаро, 3 режим вождение доштаст, 4 та спорт плюс ҳам доштаст бардаро. Марҳамат кунед. 215,000 сом, срочный фрухта нашад хайрдоро бошед. Биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, махол кунед, гиред бардаржон. Чхел аст на бардаржонои ман, марҳамат, срочни ҳолати беҳтарин кати бардарои ман, биёед аз наздик тамошо кунед, фикротон расед, лайка фаромӯш накунед. Мошинча бардаро зеби бай гуфтам дорад. Ташаккур. Бардаржонои ман нигоҳ кунед, амин рӯз как раз чанд одам омада аз ман пурсиданд ки як класс дар кор, солҳои 2008-2009 рестайлинг бошад, 211 кузов бошад гуфта. Ана бардаро варианти беҳтарин барои шумо ёфтам. Соли 2008 моҳи 07 Америка мотор 3.5 бардаро AMG пакет, дискачош бинен чикрас, тренировка ҳуҷҷатош то охири сол, ҳолаташ хушрӯак аст. Ин машина бардаро 100 чанд пул ба якамон қабул кардаги буданд. Ҳозир бошад 85,000 сом срочни мефурӯшам гуфтам. Гуфтам акаҷон на як нархе монем ки касе гирад ҷош ба баракат ёбад, мисол тестар савдо шавад. Розӣ кардем бардаро, аз номи канали мо агар биёед гап занедагар, срочно без савдо охири нарх бардаржанои ман 77,000 сом. Дигар як та аксиона не ки арзон намешад бардаро, нашад арзон шавед, занг назанед, илтимос. На бай час мошинча бардаро, ҳолаташ хушрӯак аст, 3.5 2VD ва фикрам задни видеош аст бардаро ина. Ҳолаташ ина қеқаҷош кор дорад майда бардаро. Хушам ёфтед. Хушрӯак дастам мекард ки баш. Дерски час мошинча бардаро. Хайрдоро бошед, марҳамат кунед. Срочни фрухта мешавад. Салом ҳозир мебинем. Салон, кожаи салони сиёҳ, кожаош, салонош дар ҳолати хуб, кандагӣ, даридагӣ надорад бардаро. Сиденье лифт, памят сиденье, акустика хайрман кардон, ана винколаш 2008 моҳи 07 бардаро. Кожаош дар ҳолати хуб аст, мебелни рул, мультирул, липисток, пробег 300,000 километр бардаро. Монитор, двухзонный климат контрол бардаро. ҳолати салонашам тозак аст, бад нест бардаро, 77,000 сом боварӣ дорам ки 100% машин арзанда аст бардаржоноям. Марҳамат кунед, тенболи флаш 2009 аст, 2008-07 буд. Линкодаш занед бинед боз. Чхел аст на бардаржоно, марҳамат кунед. Фикротон ҳатман расед, бо канали автодубай теҷа бошед, лайка фаромӯш накунед бардаро. Боз мошина арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо пайдо накунед. Ташаккури зиёд, бай аст. Бардаржонои ман Lexus тамошо кунед, Lexus RX 500 гибрид аст бардарои ман, 500 гибрид. Соли 2024 Америка. Тренировка ҳуҷҷатош 8-9 моҳи дигар ҳолати беҳтарин кати. Ана моторошон бардаро 4 цилиндраи турбо мешаван бардаржонои ман. Мотори майдак мотор доштам, ранги моторчои BMW-ои майда аст ки мотор GC мегӯям. ин қак мотор дорам бардаро, не ки мощносташон бо вақт биад зур мерафтаст, ай кардемозӣ. Экономични кам расход аст бардаро. Срочни фрухта мешавад, нархша бардаржоно 680,000 сом гуфтед содагидан. Барои шумо нархша бардаро охири нарх розӣ кардем 666,000 сом. Дигар як сом арзон намешад, охири нарх бардаро. Харидоро марҳамат кунед. Ҳолаташ хушрӯак американка. Кузуфош тоза, сафед трёхкомпонент, камераи 360 градус, пешош радар, диска балонош на панал бардаро. Кузуфошон тоза. Инҷош бардаро ҳама ҷош заводской плёнкош дар ҷош истодаги аст.
американка аст пурсидам ки задаги дорад ё некста намедонам ку хайн американка гуфтесала RX 500 бардаро гибрид баъд бардарҷоно бо ин F-Sport ҳам ҳаст ин оригинал F-Sport аст бардаро Direct 4 даст бо ин комплектатсияш ин чия мефаҳмонад лекин намедонам Direct 4 инҷа шилдик дорад ки медонад чӣ бошад ин бардаро Direct 4 RX 500 бардаро ин стопоша бинед чӣ хушрак аст марҳамат салом мебинем исключивой доступ салони сурх бардаро панорама потолокои бардарҷоно сиёҳкати F-Sport аст дош замош аст дида чӣ хушрак сиденияи ақибаш ҳама ба гриф ҳам вентилятсия дорад нигоҳ кунед бардаро трёхзони климат контрол даст ҳолатша нигоҳ кунед акустика марки Levinson даст бардаро навороташро бинед датчик слипихзон сиденияи лифт бардаро ана памяташ куҷо бошад ин памят не надоштасам финкод занед бинед 2024 гуфтем 2304 даст бардаро баридараш хуб мебинем ки бо чӣ дорад F-Sport гуфтем F-Sport ина штокошона бинед чӣ хел мешавад баъд нишилдикчо F нелики стокчошам аст чӣ хушрак аст ин проексияша бинед бардаро монитори беҳад калони хушро доштааст дуғзони климат контрол бардаро селекторчи бинед чӣ хушрак аст ана ин аваринкаш ина ин камераш бардаро 3D обзорон дорад недед камераша полни хушрӯ инҷа нишон мечад полни гирдобагирди мошина баъд бардаро ин автопарко эйр парковкам доштааст ин автопарковка ина ҷо меёвад бардаро худаш нахел парковка мекунад дидед бардаро ин наворотош неки зури бад марҳамат кунед харидоро бошад ҳолаташ бисёр хушрӯ касе гирад роҳат карда ҳай карда мегардад бардаро марҳамат кунед гибрид RX 500 бардаро ҳаст хер доро ина бай чӣ аст мошинча марҳамат бардарои ман фикратон насед лайка фаромӯш накунед бо канали Авто Дубай TG бошед аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба таби дилихотонро ҳатман пайдо мекунед ташаккури зиёд бардарҷонои ман бай ҳастед ҷонои ман ассалому алайкум рӯзатон хуш бошад марҳамат тамошо кунед дар канали Авто Дубай TG бозатаи дигар Toyota Mark X Zio соли 2008 бардарҷоно комплектатсияи бо қагикати беяд комплектатсияи хушрӯ дорад на обвесчо эскати эска барим обвес дорад бардар негу бачо шавине чиха хушрак сафед трёх компонентни пешу ақиб камера дорад бардаро тонировка ҳуҷҷатош то охири сол обдаст бардаро мотор 2.4 мотораш ранги соат кор карда ҳисоби кондитсионерош ях тонировкаш бардаро 100% ана сафед трёх компонентни бардаро краскашам бисёр тозаи хушрӯ баллонҳои Michelin доштааст мекинен губачаш махфуз шуд бардаро неҷники хушрак даст камерачошам бинед кондитсионер модагӣ барои вентиляторош кор карда истодааст бардаро ҳозир салонро тамошо мекунед кузуфоша аввал хушрӯ нигоҳ кунед нарха 95000 сомон гуфта ҳисодам барои шумо нархи беҳтарин барозӣ кардем срочни бардаро 88000 сомон без савдо охирин нарх харидоро марҳамат варианти беҳтарин нархи беҳтарине ки бовар кунед ин мошинша се қатор аст номерошам подарка 5300 аст бардаро задни камера переди камера дорад гуфтем ҳолати салон нигоҳ кунед бардаро обшикош кожи не сиден ҷои капитанскати ақибаша бо ду каси дига мешинад бардаро ин инҷаш падлакот нигдор аст бардаро дидед на марҳамат кунед чекана мекушода я бо ма кушода шумо нишонтиям ина инҷаш чӣ буд ина ҳама мекунам чӣ ба кушода намешад са арзахи будааст на ина хел мекушои бардаро подстаканникчош аст инҷа баъд инҷа буд ина хел мекушои на дидед бардаро падлаконикчи кармашкичи хушрак дорад хулас бардаро марҳамат кунед мошинчаи хушрак сеюм қаторашам хай рост кунем накунем худаш маълум аст сеюм қатор сиденичошам аст бардаро сиденияш бардаро лифт аст ҳар ду тарафаш дидед бардаро комплектатсия чӣ хушрӯ старт стоп дорад перекикош хушрӯ кондитсионерош ях кожни рул мультирул дорад бардаро ина салоноша нигоҳ кунед чӣ хушрак аст ҳолаташ бардарҷоно бай аст пробегиша дидан дар кор аст пробегаш медонед чанд будаст 350000 километр гаштагидаст нормални аст пробегошам бардаро ина подсветкаша чӣ гиро мекунед нигоҳ кунед подсветкаша чӣ хушрак аст комплектатсияш зиёд аст марҳамат срочни аст бардаро харидоро бошад марҳамат бардаро варианти беҳтарин фикратон насед лайка фаромӯш накунед бо канали Авто Дубай TG бошед боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бай бардарҷонои ман ана шумо тамошо кунед Toyota Camry 3 комплектатсия XLE бу бардаро дуйнимаи гибрид ҳолаташ беҳтарин аст номерош хушрӯ буд номерошам падарка лабавои антиблик бардаро нарха 138000 сомон гуфта ҳисодам боз муомила доштааст боз арзон карда мешудааст бардарҷоно марҳамат кунед дискачошам хушрӯ баллоношам напана кузуфош тоза ягон камбудӣ надорад бардаро тонировка ҳуҷҷатош бардаро солона буд чанд моҳ буд дига 7 моҳ то моҳи январа бардарҷонои ман тонировка ҳуҷҷат доштааст баллоношнам дискачош хушрӯ исключивой доступ бардаро кузуфоша нигоҳ кунед ақибошам нигоҳ мекунем XLE бардаро комплектатсияш ҳолаташ ки беҳтарин худаш маълум аст бардаро мотори дуюним мешавад гибридошон ин инҷа заводской плёнкошам ҳаст бардаро
ҳолати салон, салон нигоҳ кунед чӣ хел аст. Салон чош шӯрак аст, кожни салон, светли салон аст, без ключевой доступ, датчик слепих зон, сиденье лифт. Ана 2013 моҳи 06. Кондитсионер чош бардаро яхбарин аст. Боз ябор мешинем. Пробегоша мебинем бардаро. Обогрев сиденье дорад. Ин ҳолати салонаш бардаро, салонаш хушрак гуфтем. 222,000 хуб мил пробег доштааст. Якта чекаш гирем аст ки бардаро. Кожни рул, мультирол, датчик слепих зон ҳам дорад. Кондитсионер чаш неки хушрак кор мекардааст. Ях мекунӣ бардаро. Дида чӣ? Марҳамат кунед. Мошинча бардарҷонои ман бай аст неки. Чӣ аст бардарҷонои ман, марҳамат фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автоду байтаҷи бошед. Аз канали мо мошинаҳои арзон дастрас, мошинаҳои беҳтарин ҳатман пайдо мекунед. Нархи беҳтарин, муомилаи беҳтарин дорад. Аз ман гапзанитон. Ташаккур зиёд. Марҳамат бардарои ман, тамошо кунед. Боз атаи дигар Toyota Camry 5 соли 2015 мошин Корея, не Япония. Японка ҳолати беҳтарин кати бардаро, мотор 2.5 гибридош мегӯянд ки 100% аст. Тренировка ҷотош 1-2 моҳи дигар мондагӣ даст бардаро мегӯянд агар як ҷош мани нуги сӯзан боли задагӣ ёфтан агар касе омада 20,000 арзон мекунанд гуфта истода. Гуфти соҳиби мошина мира расондам ба шумо. Ягон ҷош задагӣ надорад гуфта истода. Ҳолаташ неки хушрак аст, кожни салон, сидени ҳар ду тарафа лифт аст. Диска балоношон бар ҳолати хуб, нархаш срочна охирин нарх 175,000 сомон. Харидоро бошед, марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешавад. Ана японка перекидка аст бардаро, 4 диска балони пачка дорад, нигоҳ кунед бардаро. Без ключевой доступ ҳам дорад. Кузуфош тозак хушрак аст бардаро. Ақибоша нигоҳ кунед на. Дидед бардарҷони ман чӣ хушрак аст. Бай аз касе гирад боварӣ дорам ки бардарои ман бурд мекунад. Марҳамат бардаро, салона тамошо мекунем. Кани ҳолати салона чӣ хел аст? Кожни салон, задни дефлектор, мебелни салон, кожааш дар ҳолати хуб аст бардаро. Навалон шошам гуфтем напанав. Без ключевой доступ бардарҷоно, сидени лифт бардаро. Хуб боз чӣ дорад? Кожаша бинед чӣ пачка. Мультирул, мебелни салон гуфтем, пробег родной 107,000 километр бардаро. Дида чӣ хушрак аст бардарҷонои ман. Марҳамат кунед на. Бай чӣ аст? Монитор чоша, мониторои хушрак, мониторои Android аст бардаро. Ягон камбуд надорад, кондитсионераш бардаро яхбарин. Чӣ хел аст бардарҷоно? Марҳамат фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автоду байтаҷи бошед бардаро. Худофош тоза хушрӯй, ягон ҷош, ягон майда кор надорад, гарантияш кунед. Қати устодтон биёед, проверка кунед, бинед, махлоқ кунед, савдо кунед, арзон кунед, гирид бардарҷоно. Бай аст. Ҷонои ман ана. Ассалому алайкум, марҳамат тамошо кунед дар канали Автоду байтаҷи бозиятаи дигар. Lexus RX 350 соли 2014 рестайлинг бардарҷоно. ҳолаташ хушрак аст, сафед трёх компания нест, тренировка ҷотош то моҳи сентябр, 2 VD+ экономични камра аст бодар. 4 диска балонош на панал, дискачош бардаро хром аст. Нигоҳ кунед кузуфоша. Кузуфошам тозак аст бардаро. Мошинча бай аст неки. Харидоро марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешавад. Нархашам нархи беҳтарин аст. Гуфтем арзонтар монем срочна ки не 210,000 монет ба ҳузур ман. Гуфта истодам бардаро бароим биёед худатон савдо кунед гиред. Ана ҳолати салон, кожни салон, светли салон, салонош хушрак аст. Мебелни салон, задни дефлектор, без ключевой доступ, датчик слепих зон, сиденье лифт, память сидений бардаро, на 2014 гуфтан, 14 13 11 моҳ даст байдараш. Мебелни рул, мультирул, сиденье лифт, память бардаро. Я бор завидиз мекунем бардарҷонои ман. Ана чойчоша бинед бардаро, чизе ки хӯрад агар аст дар дирни мошина. Шотка аст мошинча. Якта чихол намерасад, том бардаро чихол задан накор, кашидан накор. 150,000 мил пробег доштааст, пробеги оригинал аз худаш аст бардаро. Якта ишибкаш айрабаг дорад бардаро, ба хайр аст. Чӣ хел аст? 210,000 срочни вин-кодаш ҳам занед бинед бардарҷоно. Чӣ хел аст бардарои ман? Марҳамат фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автоду байтаҷи бошед бардарҷоно. Бо эҳтиром канали дӯст доштаатон. Ташаккури зиёд. Дата дига камрисияи гибрид дорем бардаро, мошинчаи хушрак дорем, ози ҳамаша як якта мемонем бардаро. Ман дӯстдорони Mercedes-Benz тамошо кардани сечкача. Ин Mercedes кузуфи 204 бардаро, рестайлинг соли 2013, ҳолати беҳтарин кати. Ҳолаташ хушрак, мотор 3.0 бардарҷоно. Ана 6 цилиндра мешавад хатон накунем, бале. Тренировкачош бардаро 6-7 моҳи дигар лабовояш антиблик даст бардаро. 125,000 сомон гуфта истодан, срочни барош ма 115,000 сомон. Биёед аз наздик тамошо кунед бардаро, боз ягон майда мумкин муомила шавад бардаро. нигоҳ дидам. ҳолаташ хушрак аст. мошин транзит сняти рестайлингош бардаро нахе фарош дигар хел хушрӯ мешавад. балоношам бардаро на дискачошам хушрак аст. кузуфош бад не як полировкача кунидага боз хушрак мешавад. бо чорма тип даст. мошинча 4 аст. мошинча ки хушрак аст бардаро сечкачои бардаро солои 2013. салон ҳозир тамошо мекунем. марҳамат. кожни салон, мебелни салон, кожаҳои салонош бардаро дар ҳолати хуб аст. салонош на панал даст бардаро. дидед не?
люк дорад, сиденье лифт, память сидений дорад бардаро, винков 2012 06 даст байдараш, ана кожный руль, мультируль дорад бардаро, ана боз чи дорад. Пробегаш чанд бошад акуина. Анози пробегаш ҳам мебинем бардаҷоно. Кани чанд та гаштагӣ аст. Хуб. Ҳолати салонаш, обогрев сидений, режим вождения бардаро. 160,000 мил ва як озна пробег шавида. Чӣ нашдеса пробег шавида? Ана мошина заводид кардем. Хуб, ошибка якта аэробаг дорад, хато накунем. Вен дараён пишиягар бояд нишон мекард. Ҳозир мебинем кондитсионерашам бада гап мезанем. Мультиролаш ба фикрам кор намекунад, чи пробегша натонистем сом дида. Пробегша дида наштеста даст бардар. Ин мехе ҳолат. Салош. Кондитсионераша пурсем канем чӣ қадар аст? Чӣ хел аст кондитсионераш кор мекунад ё не? Пробегаш бардаро 150,000 мил гаштагида аст. Бо винкода заид канем. Винкода чӣ қадар пробег дорад? Баъд бардаро кондитсионераш ҳам кор мекардааст. Хайрдоро марҳамат кунед 125,000 сом боз муомила дорад, арзон карда мешавад, камтар бисёр. Ташаккури зиёд. Лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷиб бошед.